Welcome back to my YouTube channel. Flugati Vlogs Cardom kadu gawe khanda nang litung kadu gawe ta mesen lang busining thela lapen iltame mesen lang lapen ni bangke nang litung phara paklang konji bangke lada gyo pir thak ke thak lada kedi lada silang nam pol aseng litung sameng lang bom non an par bangke lada ke haja be amaro ta lada bangke di paklang mon pode ni ong hem neneng ta therang ke thak dun sinan bangke kelang nam po nang nang litung kame Pini bangke kijut siarni lo kasi nampak lang pun pede non bangke arlo dam bojo lo jo kita karleng dopik oh penting ya oh kalima oh Ladak haja be amarolong bangke berthak taksi cepati bomlon par bangke mafla hedi mafla si kithak rinti kadu beta namang bode ini neng tak thak long sian bangke Tapu bangke nini lojo nini ta la mafla kithak si kecepati dun lo par bangke nini bangke tangat lojo apri ke parlem lok lo lagi abu ke hom ji phansi jo nang me piga nama plata kirip di wosomek ama flalo tang de ya lang tha jo nang me piga lo par bang kitang etlo lagi first lo kita first lo boni nagsi halu bang ke thak bom lang cho par bang ke do chulang pu bang ke nineng lo cho tanang nai phan cho thang neng phano thai dun bo jo la bang ke amang gitur cepat duk thek pik kitak ta cepat ning ding na unit pen lo neng Mirdan unit oh Mirdan unit okay barbang you amang itur pathe ong malabai tang der lo joy thak phul pana dopik lai hoge thak rong party lapen marjok sutana pangkong pen bomoya dong tapi pati dosi lagi kare infantiran lapen kami sabina tiron lapen unit pensil ada bangke nang cepati dun lo jo sabingin rompi lapen kami ane unit di silong ben bangkan lo cepati ke bahai ni bahai ni dheyo unit di silong kasi pati dun ang jia bangke aku ini juga lakukan sompen kecepatan dosi lagi hari ini lapen lalu kecepatan dosi lagi hari serving teron lapen thak lok lo yo thak ke cheng men tu pen ming te ne kas itu Midik 11 arni 11 12 13 3 days bomoya dulu kecepatan dosi lagi hari Tom ben si patang nang pujo Agis lekhe lapen kami menu asim lapen ke amang kirip lahai sigilang kon ini sige lanjut hawar ka diri sorongan delo bomoy ado na lo lapu alen mang kitang thai lo bonjo mang ke lapu bun chole ya non bang ke ni tum akulat lo si chadam po jo arni so patu in karbe ki jang hadi mang ke arni so soli Harbi di sudah sampai. Recipe Lapen kami minu teronti nang litum din pen. Ini garni so thick. Kijut silo bilang potbon.
Arni isu stoli apin ke. Jolai ni tu mah aku lat lo deh yo. Ekdom patuwe arit he umeh dia. Pura jam lo. Lang kong yo. Dak lang dulu mah dia maning ke lapu. Cepat lolo macam lo. Mana bangknya jo. Arleng abe. Arni kang sam an ben siri mana inut bahadi sami kebang bang. Per bangke. Nili bangke mistik lang jon hedi ke contest jon. An per bangke cengcelang jo patuwe hedi patuwe siki juji apurlo amas arbi jang tu masih juji del hedi program bangke la si bini si pajut po non la 2 o'clock pen ceng tangon per bangke kang hong lo yoni la daksi. Halak tu dah mela hedi la green room long ta inut bhai ni dolo per bangke 2 o'clock pen ceng pumani bangke la dan itu dukan long cibang jui lo. Nona bangke cepati tang et lo jo pini bangke question round lo patuwe bang are jang do maksi hedi question round padolong hidel lo per bangke nili phan bangke video nang enon bang hidel lo nonta bang phansi ke hang amasi video nang enon thap nang ke enon lo churu lo alang khanta video nang ke enon pot pini bangke jo tang chedlo mistik lang jo mistik lang jo no cepati don ke ni ram maksi lo non bangke dukan lo silo yo non ke kami klemen cholo dukan lo ini bangke anda lo bye chicken pakora. Don't take pig lo lagi yo. Atau me pig pia. Oh. Mahok lo lagi. Oh, kimentang lo lagi yo. Lalu Ciao, gitu nih, naik bang, nggak lagi yo, ok lo lagi, chicken pakora.